Ngiyabona lokho ukuthi kulula ukuthi uhlale kuleya ndawo yabo kulula ukwamukela hayi ukuthi ukuhlala kulula ukwamukela uma uyenzile lento oyenzile oyiboshela kunokuthi ungene nje ungazi ngoba ikudla njalo leyo nto mfowethu noma kunjalo ngeke ndoda ukwamukela 15 years abanendaba nje no 15 years hayi kusho ukuthi phela mfowethu ungawamukela qhe mfowethu umuganene phela umulela umuntu mfowethu bathi 15 hayi uyakwamukela lokho qhe kanti ufuna ukuzwela 15 years zingishuka Mifia kweze njani zikutshela nje irelaxile ayazitsheli mina sitshela omunye umlisi mina ngihlalele nje bo sibaningi kuyangena nje kuyangena sibuya ama trial kuyosha u2 zibuya ama trial zibuya nje zibuya enkantolo phela kuyi final ya zibuya nje siphethe 15 majothi ube careful bafethu yabeze iphethe ukuze uthathe isinqumo mfethu kumele ucabange emhlabeni ndoda ukuthi kunejele nokufa yazi ndoda yabona mfethu nje ilanga kwamukela khona ukuthi ayithe ngiboshiwe futhi uboshiwe ya futhi ngiboshiwe bangena futhi ejele lapha nganikwa kuyelo wami yabo sa trial ya uyelo ibahla zokutrial yabo sasomsolo ya sami inkantolo hayi awuthatha kuyelo wami ayi ngahamba ngaye insizweni yabo olinyisele yabo gcweleke lapha yabo anika umbhede nami yabo ya hayi ngadedela igazi nje futhi ngadethi ngaqala ngadla yabo ngaqala ngadla yabo ngaqala ngadla ngakwamukela ukuthi ngiboshiwe ndoda sure akwamukela gcina lapho kahlejele ufika like ufika mhlawumbe usaqala ungathi yabo nje uthi yabo ngathi uzophuma yabo masuhlala insweni ugcina urelaxa nawe ukuthi usuboshiwe relax yabona ukuthi awuboshiwe laseke vele ukwamukela ukuthi ikhala lakhe lisha ngalokho ucabanga emumva ugcina usurelax uzogcina ba ngoba uyazaca lapha ya nendawo ayikho nje right yabo environment yalapha ayikho right nokuzaca uyazaca lapha uzacuse nje ukuthi ucabanga kakhulu yabo yeah abanye ukuthiwa mhlawumbe abanye bangena be right begcine bephazamisekile ngaphakathi mhlawumbe izimo zakhona mfowethu leyandawo leyana ayilandawo futhi hayi so bafowethu wathi ngiqhubeke ngifuna ukusheshe ngiqede leli lokusana yonke lento le ngoba into iyasheshe yenzeka yonke into iyasheshe yenzeka nje hayi uthatha isikhathi sakho mfowethu just chaze kahle so yabo nje ngahlala lapha ngahlala iviki manje hayi enkantolo yabo mangifika enkantolo kwathiwa remind angikwazi ukubona abazali bami covid time yabo kunama restriction ukungena enkantolo uba nje wedwa lapha eboxini hayi bathi nje remind enye into wasting of time ngangazi ukuthi umqondo umlo wenziwa ugovernment ukuthi ubiza ukuthi enkantolo uyotshela nje ukuthi uzobizwa ngenye day bakhala abanye bafuthi abaningi mfowethu ngalenza ngicobesa ukuphulima ukuthi yabo kubeke behlala mhlawumbe insuku mayibize ubize lekhantolo nje ukuthi uzokhunjuza ukuthi uzosala ngaleya imaza indlela yokuwaste imali indlela yokuthi ihambe imali noma indlela yokusebenza siyazi kodwa ayisithandi noma abegangiwe noma abagangiwe cha sithandi indlela lungile cha wenza usho kahle ngoba kahle impilo yendoda mfowethu ngeke ukuzusho uma umfana ukuthi ngeke uzuboshwe ngeke uzusho landelwa yijele nethuna noma inini nawe nje ngoba usho ukuthi umsulo bonacala sikwazi nje uyinkabi nje eshayela umculo umrapper siyamangala nje masifike esipanini hawu uthathele iqa nawe ungakazi ukucabanga lokho ukuthi impilweni yakho nawe ukuzalwa kwami mfowethu yabo ngendlela nje umuntu wesimama engimkhusela ngakhona mfowethu ngangacabanga ukuthi umuntu wesimama uzofika nje uzoqhamuka nje ngomhlanje yabo nje ngicabanga ukuthi nami enye izinto engayidlulisa umuntu wesilisa nje usakhulu ukuthi ngicabanga ukuthi empilweni noma ngabe uyiphethe kahle ungayishiya nje igebe nje lokuba heartbroken empilweni yakho uma uhamba nje ungahlezi ulinde into perfect or impilo yakho perfect uma umfana mhlawumbe ungahamba ubusuku olungazenzi izinto uhlala usendlini kodwa nje ukushiya nje igebe lokuthi noma yini ngenzeka kuwena yabo sure funa ukulindele lokho kumele ngoba uzogcina uthatha le ngqomo ebhedayo yabo abanye vele badlula emhlabeni yabo usho ukuthi umuntu wayithatha impilo yakhe ngokuthi yayisisindi into ekufuneka ayimele yabo so mangihamba le nkantolo mfowethu ngiye enkantolo kokuqala ngisuke ejele bangishanga iremind ngabuyela ejele
still awudli noma usuqalile hayi bese ngingaqala ukudla mangifika khumbula mangithi ngithe mangiqeda kuzwa nje lezansi izwa zithi zitholo 15 ngezinto lekusini nanokuthi bese ngene ejele ayilayi ngabona khona no sefree ngidle nami ngoba nami ngayibona emzimbeni ukuthi hayi yabonga futhi ngiboshiwe futhi cala ngilenza ngiyabonga nomzimba uyehla manje yabo akufuneki phela uwehle nomzimba bona abafana bazochaphaza phela umusu uthambe nje nokuthamba ungasakwazi ukuqula umuntu yabo hayi ndoda ngahamba enkantolo mangibuyele ejele sengitholile ama result ukuthi ngibuyele emuva hayi ngihlale futhi ndoda elinye iviki yabo isikhathi esiningi badonsisa amaviki uthi ubuyele kwelinye ngoba kuthiwa nje usuka ejele ngathi nje uyinyanga kuyadependa mfuthu kuyadependa ukuthi isigaba sakho secala lakho uma ulenzile uyakwamukela lokho ukuthi uboshiwe vele uzokufika lokho ngoba indawo yakho yokuqala mawukade ubosho kokuqala uzobona nawo ngoba ukuvalelwa phe njengenja uvalelwa nje ekhejini hayi mfowethu akusiyo umuntu uphila hayi umuntu uphila akusinto elula mfowethu ngoba umuva la uyala ubukana nje nabantu ababi nje ubukana nje nezinsizwa nje yabo so nje yenye into futhi yakuthiwa ezinye phela iwezithi ukukhanya yabo ezinye nje futhi uyabona ngapha futhi nesidakamizwa kajele ke nje ikhaya laso hayi la ngaphandle nginokuzwa nje isidakamizwa siphandle sigcwele ejele futhi sibona live sonke futhi sonke isidakamizwa singena kanjani mfowethu lokhu mfowethu yabona nje mfowethu ngiyengezwa mfowethu ukuthi bayanyusa azi ukunyusa yini kodwa nje bayanyusa hayi sizoke simfune mhlambe ngisazoyibheka umuntu mhlambe osakaba khona isikhathi eside mhlambe ngitshele naye ezosichazela la ngakho lezo zinto so ndoda yabona icala lami ukuze liyophela okay bangibiza enye idate yesibili kusho ukuthi yokuqala ngathi iloya yami yangibuza ukuthi ngiyayifuna yini ibail yangapplyela ama result ngawathola sengibuyele okwesibili enkantolo yabo mangibuyele okwesibili enkantolo kwathiwa ibail ngayithola yabo kwathiwa ibail ngayithola hlanhla leyo umkhulu unaye amasente ngaleso sikhathi yabo bakwazi ukungibhayela ngaleso sikhathi cost malini yayi 2.5 ibail yakho 2.5 ngoba nje yabo abantu kumele beyibheke zonke lezo zinto uthi ngenxa nje yomuntu osifazana decision nenqubo uyithatha mhlawumbe usemzweni yabo zonke lezo zinto isimoshiza izinto engakho so ndoda yabona nje mfethu mangiqeda ukuthola leyo bail istress sami angizange ngivezeke lokuthi yimi engangisebenza ekhaya yimi ngedwa owayesebenza ekhaya akekho usebenzana ngiboshwa nje yimi osebenza ngathi ngiphuma ngama ofa umsebenzi wami back ngilaleso stress nje sokuthi mina ngisahamba enkantolo sure ngoba ngangisayihamba ngithola nje ibail vele inkantolo usayihamba andikaphepheli icala yebo ngofa umsebenzi wami back ngenhlanhla leyo ngoba bangikhonzile ke emsebenzini yabo ngangumfana vele olungile oshaya umsebenzi yabo banginika umsebenzi wami back ngase ngibacela ukuthi bengidedele ngamanye amalanga ngoba nginikwe i-court date attend yabo ngibuye ngoba ayithatha usuku lonke yabo bese ngibuyele emsebenzini mangiqela hayi ngase ngiphila leyo mpilo nje ngihambe ngenkantolo mangiyoqala enkantolo ngishawe futhi ngeremind ngayo kwesibili wathiwa idocket haya nibasalithola idocket ikiphethe icala lakho noma ngabe umantshi uyazi ukuthi wenzeni or ubani uyazi ukuthi wenzeni idocket mayingekho ayikho into ekhulunywayo idocket ingekho ngayo kwesibili kwathiwa alikho futhi okwesithathu laphela icala lami laphela lapho icala mana kunentombazane iphi yona manje ayikaveli phela akaveli ulokhuzana umangala akaveli icala lisadonsa ufakazi uvela maseliqulu akaveli so uya nje wena makusadonsa ufakazi ukuthi bekutshela ukuthi hayi siyakuthola ukuthi
yabona manje ubufakazi lapho makufika ecaleni khona ubufakazi ubufakazi kushuthi abakuthola ngithi yakhumbula ukuthi kwaba nelanga la kufike khona ama social worker ngiyacabanga ukuthi ama social worker mhlawumbe athathe uketshezi olokuyimi ngoba ngangingaphakathi angithi mhlawumbe khona abakuthatha mhlawumbe kwakuyilokho kuphela abanakho yabo hayi khona ukhwejekile khona udabukile mhlawumbe kuliwa bengifrost yabo ngolwakho igazi kuphi khona lento ekuthiwa yenziwa mfethu angazi noma kwenziwa mhlawumbe kuthiwa abantu abanemali noma yokuthi bamcheck umuntu wesifazane ukuthi yena ebekusiphi isimo ngenkathi mhlawumbe ulokhu njana naye yenzeka lento ikhona impela kwami kodwa ke ngicabanga ukuthi yayenziwa abantu abakwazi uyi-afford yabo ukwenza ama-test right uma unommeli futhi ukwazi mawunommeli omkhokhela